Kamaulin Mokhan Youth Sports Club kan penlong ya ka Open to All Football Tournament jong usnam arja apuwei kaneka tournament kan sedang hau arp sautarik benai basau arja apuwei hamadan football Maulin Mokhan hakaneka tournament kindon arbenta kinong ishim benta kata kalong shi benta na kabenta ki khun samla bat shi benta na benta ki rangba live sans nam karta shaneng hakabaka kusnam na kabenta ki khun samla kan long shilak tingka ka song pisa harengkat ka trophy bat kabawan baar kan long sanpau hajar tingka ka song pisa harengkat ka trophy bat na kabenta ki rangba ka tim ka bayo ra ya kanam ladu ka kusnam kan long lai pau hajar tingka ka song pisa harengkat ka trophy bat na kabenta kabawan baar ka kusnam kan long khasan hajar tingka ka song pisa harengkat ka trophy na kabenta ki tim ki bakwa ban shim benta kila ban yo ikini ki form na ki khot jong ka Maulin Mokhan Youth Sports Club bat na kini ki jaka hakaba na kabenta ki tim ki bana ka thain nokpo kila ban yo na ka Riboy Home Care Center na kabenta ki tim ki bana ka thain umsning kila ban yo na ka RJN Sports for You na kabenta ki tim ki bana ka thain Boy Rambong kila ban yo na ka Everest Global Store kabadan Marsanda ka Meglia Rural Bank ya ki tim ki bana ka thain East Khasi Hills District kila ban yo na ka ABK Tea Stall Maulai Nongkwar bat ya ki tarik khadu ban submit ya kini ki form kan long ha ka khatsan tarik benai basau arjara puwei then we go we shop and kemat like beli di press kelak platform tentang ini sini dapat kumjuru tidak hanya Jerman jangka tournament kum wai si kemat dalam dah luar ia kum dia ki long kini irang baslong baik kindan lang kena siam lang ya klub kumjuru pengi lang mengenai ban penyanyi ya tournament itu ni dah ni kapur Abai deh bukan tournament ni Jerman jom tu mirabu Jerman jom tournament Jerman tournament itu bisa abai deh bukan kondisi pun. Abai deh bukan Maulin Youth Sports Club bidan jitu ban pelong ya ka knockout football tournament ka baju pelong himan ka snap ka bagin si ala ban pelong baju snap tingidan mentau snap ba ka prize money mentau snap kalong silap tengah ka winners sanpo wajar tengah ya di runners up nang tamat di individual trophy. Te kani kadai nak kalian ka umai si ka ban putem bahkan dan ru ka veteran hakaba ka prize money kalong lai wajar bat karena sab kalong khatsan aja. Te di wele ka ka veteran kalong rumut di live sun slam bat di batam ki di south slam. Kata kadai ka jingtu nak kalian ka umai si. Bat katarik ka bakhat du bakin sambil ka form kalong khatsan tarik mentau benai bat ka tournament dan sedang hak south tarik jong mentau benai April. Te hakko mi kalian nak kalian ka umai si ka beli kerpang ya yang baslong badan hamit bo te nang ta bat kilong kemit te bekwa ba kum irang baslong ibai na irang baslong dengan Maulin Mokhan pelun hi bai dalam ni na anjing mi kan chikin te na te bless you